dushengeye turirimba twese duhimba turi ingeri z'abahizi z'u Rwanda nizatwa twese duhimba we dushengeye turirimba twese duhimba. Izina ryanyu muri ntagamburuzwa. Ntagamburuzwa ni izina ry'ubutore rihabwa abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda, ariko kandi nta ntore zitagira icyivugo. Icyivugo cyanyu naza kukivuga uko kiri, ngo namwe muraza kugisubiramo nyuma maze kukibabwira. Icyivugo cyanyu muzajya muvuga muti: ndi intagamburuzwa mu nkomezamihigo, ndi umurinzi w'ibyagezweho, ndi indashyikirwa mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ndi nkore neza bandebereho, nkaba ku isonga mu kubaka u Rwanda rushya n'iterambere rya Afurika. twambariye gutsura cya kibi cy'abakambwe, mwibuke nk'abashakamba munyibukire abakwiye cyangwa urwasabahizi. Mugaragaza
twambariye gutsura cya kivi cy'abakananiza twambariye gutsura cya kivi cy'abakananiza.